Il-programm huwa mżejjem bi-sfin orjentali ta' kull tip, ma jonqos fin folkloristiku mill-Eġittu, mill-Western Desert u mill-folklor Libjan. Il-programm jinkludi wkoll żifna tipika mill-Golf Arbi u anke sfin fusion bħal flamenco orjentali u tribal fusion li huma stili li żviluppaw fil-punent. Apparti mill-spettaklu ta' sfine, daw kollha li attendu se jkun jistgħu gawdu minn eżibizzjoni ta' arti minn Bernice Buħaġar u anke eżibizzjoni ta' fotografija minn Claudine Despot fil-foyer tat-teatru. Tal-ispettaklu huwa ħolma kemm tad-direttriċi Jane Camilleri u anke tal-istudenti tagħha li jixtiequ jaraw din l-arti f'Amrika tiffjorixxi ġewwa pajjiżna.